Ano bukang daot tinak nalagam Kanti Diyos Apo ni katno man di nagbinaybayan Isot ka mga akno dumteng suot to'y biyak Ilisina dagiti adu apegan Ngarut kakabsat ditay liwayan tiag daw-dawan Ipaay mo panagan anus panagpakumbaba Kadagiti tattao nga awanan rikna Bayam laeng nukat katawaan daka Laglagi pem tinanus kukwa tinamarswa Pilin ti Diyos ayatem ti kabusur mo Di mo pagarien iti pungtot di tanagem mo Nutong paen tatabangir apis-pis mo Itayam pa itabangir aping-ping mo Anyan aragsa di agpamatiken Kristo Nusuruten ti pagalagadan ti Diyos Apo Masagrap tay ayat na kendung mo Luktam tapusum tapno makitam di kinapudno Pilin ti Diyos ayatem ti kabusur mo Di mo pagarien ti pungtot ti tanagem mo Lutong paen tatabangir apis-pis mo